Abalandeli be-channel sesichaza ngempuphi igama lami nguHlengiwe Sibonga Wambotho ngenza kwethu. Nginesifiso nje la sokuthi-ke ngichaze indaba ethi kona lokhu ngiyakusho kona kodwa ngikushiso ukuthi vele akunawo umuthi, uyabona, ngoba umuthi asuthinta asusebenzisi kahle hle. Kodwa ngiyafisa ukuthi kwesinye isikhathi ungazi usukume phansi uthi uyobheka kumuntu obamba isimo sempilo yakho noma yini uthi uyobheka ukuthi into ebamba isimo sempilo yakho, uyabona. Ngiyafisa ukuthi ngeke ngikhulume nje lento ukuthi ukuze ukwazi ukubona izitha ezimelene neyakho impilo noma ukuthi iyinto ekuhluphile. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi uzama umsebenzi awutholi, uzama zonke izinto ozizamayo ziphelela phansi aziphambili. Okuze kufike esigabeni sokuthi uyabona ukuthi ingilosi yakho ayikusebenzeli, kube ngazi ukuthi isebenzela omunye umuntu, noma ngabe kuthiwa izinto zakho zibambeke ngendlela yokuthi ngisho ungalanda umuntu ethi uzokuthatha kufaka emsebenzini, ngisho ukuthi umuntu uzokusiza uthole ukuthi lonto ayisenzeki. Lonto isuke itshengisa ukuthi kuphambane noma kuphambaniswe isimo sengilosi efanele ngabe lethi izibusiso kwena ngaso sonke isikhathi. Uma-ke ufuna ukubona leyo nto le bengicela, noma kungasiyona into engiyithandayo izinto ekanje ukuthi ngiyikhulume, kodwa bengicela ngoba akunayo umuthi phakathi ukuthi uke wenze kanje bafowethu. Xolisa, uwenze kanje, uthatha iphepha nepeni, ubhale phansi izinkinga zakho ongayifuni. Usuyaqala usuyabhala. Abaganga mina, abathakatha mina, abafuna ukuthi mina izinto zami zingalunga, abangimisela impilo yami, abafuna nje ukuthi ngingabi lutho emhlabeni, izinto zami zingimele, kube yibona abangathi bangcono ngoba phela ngeke sikuphike ukuthi izitha zikhona. Ukubhale nje lokho phansi, ukubhala. Mase usho ukuthi abangithakatha abaphendula ingilosi yami bafanele ukuthi isebenzele yabo. Ngithi yonke leyo nto ngeke iziyenzeke, uNkulunkulu uzokulwela. Ukubhala uthi uNkulunkulu ngilwele zonke lezi zinto ziphindele kubona ezimbi abazisho phezulu kwegama lami, noma bangibophela amafindo noma benza ngabuphi ubuthakathi bokuthi ekhaya noma empilweni yami izinto zingangihambeli ngendlela. Ukubhale kanjalo, ubhale ephepheni. Mase ubhala okuhle, usho ukuthi wena uzoba nemali, uzoba nomuzi, uzoba nemoto, uzoshadela, ukubhale nje konke-ke okuhle kwey'ngane zakwethu. Mase ukubhalile kanjalo, mase uthatha u-anyanisi ufake ipikili, ungawuhlubi, ufake ipikili zibe u4 lapha phezulu la entshakazeni le ndawo, ufake-ke lapha ipikili zibe u4. Mase uyifakile kanjalo uyishonisa phansi. Mase ngizokuchazela ukuthi indaba kusetshenziswe lento. Angifuni ukuthi hawangenzisa into engingayazi. Usuyifakile lezi ipikili, uthathe leli phepha okade ubhala kulona, uthathe nalo anyanisi ofake ipikili, ufake phezulu kwaleli phepha, mase uyagoqa ngakho. Niyezwa? Ugoqe uthi mase ugoqile, angikona ngizoyikhuluma le ndaba, ngicabanga ukuthi uzokhuluma le ndaba le kube ukuphela kwayo ngoba angifisi ukuthi abantu uthole ukuthi sekuyanyukela ukuthi yini into ongangitshela yona. Le ngizoyikhuluma ngoba akusiwona umuthi. Uthathe lezi ipikili ufake ugoqe ngephepha, uthi mase ugoqe ngephepha bafowethu, ayikho into ongayenzi ngaphandle kokuthi ongayenza ngaphandle kokuthi usebenzise umthandazo. Uthi mase ugoqile, mase uyaguqa phansi, uthandaze umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wokhokho bami, uNkulunkulu wesizwe sakithi esinsundu, uNkulunkulu wamakhosi akithi. Uzisho igama lakho, ngizocela lapha, ngizocela ukuthi ungilwele nempi yezitha makuthi kunabantu abamise isimo sempilo yami ukuthi ingangisebenzeli. Ngizocela lapha ukuthi uma kunabantu abayenza ubuthakathi phezulu kwegama lami noma phezulu kwempilo yami noma iziqalekiso, ngiyacela ukuthi lezo zinto uziqashule zibuyele lapha zaqhamuka khona. Mase uthi wena uyacela ukuthi uNkulunkulu akugeza, akubuyisele esimweni sakho njengoba wawukade unjalo, ukuze impilo yakho iqhubeke iye phambili. Ngoba njengamanje uthola ukuthi imili ayimiswanga ukuthi mhlambe khona la wone khona noma khona la ungenzanga khona, uthola ukuthi wamonelwa umuntu wase wayimisa. Thathe lento lena-ke mase uthandazile kanjalo wadela, thathe lento le ifake eplastikini omnyama,
mase uyayithatha lento uhambe uyoyilahla kude, ubuye uze endlini ufike uthandaze bafowethu. Dala zomhlaba, ngiyacela ungilekelele, ngicela uxoshe impi yezitha, ngiyacela ukuthi abafuna ukulwa nami ungilwele nabo, ngicela izinto ezokuthi nokuthi ukubale konke. Uzothi mase wenze kanjalo ulinde izinsuku mhlambe zibe 3, uyezwa? Emva kwalezo lezo insuku ezintathu uzobona uNkulunkulu uzokutshengisa amaphupho empilo yakho ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngawe. Ake ngichazeleke ukuthi uzobe usuthandaza phezulu kwento yazi ayikho into ebuhlungu ukuthi uhlulishwe impilo ungazi ukuthi intuthu edala lento le iqhamuka. Uzobe usukwazi ukulwa kahle nento obuzobe usuyazi ukuthi usibani bani nosibani bani noma isemsamo noma ikephi usudila nento yazi ukuthi nansi uNkulunkulu uzobe siyakutshengisa uma wenze kanjalo. Ake kuchazele ukuthi indaba usebenzisa uAnyanisi bafowethu. Anyanisi unalezi zinto lezi around lapho kubalwa igaba zempilo zesikhathi sakho kufanele uziphile ngokuqhubeka kwakho, hayi ukuthi kube njengoba usukhipha Anyanisi uyaphela, cha. Kuzohlehlwa kuye emuva isikhathi esigabeni sokuqala kwenziwa yini kwami, wesesibili kwesithathu ukumbatha kwezibusiso fanele ngabe sezikhona empilweni yakho ukuthi zihambiswa yini. Imvamisa ke isibusiso kumuntu silethwa igaba ezu9 ukwenzeka nje kwezinto ziba 9 mhlawumbe zibe mona kodwa kuvamise kuba u9 abanye kubi kathathu. Thola ukuthi umuntu uzofika athola umsebenzi uphinde uvaleke enze iphutha aphinda athola okunye kuthi nyanya hlala ikhathi eside uyoza phinda athole kokugcina mhlawumbe nakho kube sekumsiza kodwa ziba u9 sephelele. Anyanisi ke uyakwazi ukusho igaba ngegaba njengoba lokangimbatha okumbethe kanje amakhasi akhona lawa ngaphakathi, uyabona? Kusho igaba ke zegaba zezinto okwakufanele uyithole wangakuthola, wafanele uthole wangakuthola, wafanele uthole wangakuthola, kuzobheka ukuthi kwakuvinjwa yini. Ngisabala nje lokho uround loya ngokokuphelele ngoba uma unikezwe into ephele nje ubusubona ilanga lithi liround liphelele, ubona konke izinto eziround indlu yeni uphelele yonke izinto eziround. Kusho ukuthi kuqala la kuze kuzofika la, kusho ukuthi wanikezwa kusukela la ukhulume kanje kwaze kwazoma la, nansi kuzovelwa ngamaphage nangokuphelele. Sidlule siye embaleni omhlophe. Usho ukuthini umbala omhlophe ongaphakathi ongathiwa amanzi? Usho ukuthi wena ngokuhlambulukileyo, ngokungabi nasici, nokuba umuntu nje ozithobileyo noma ohlambulukileyo, ake ngisho kanjalo. Umbala omhlophe wena ohlambulukileyo, mase kuba yila amanzi lawana akhona, akuvele ingxoxo yenhlambuluko eyakho, la manzi akhona eyakho noma ngabe eyalozo buqondise kuyena zonke lezi inkulumo ozoyifaka la. Yes, mase kuzothi lokaxhopha kuthi makukhalisa wena kukubi kuyoba kubi kuyena ngoba vele uzobukhala ngobhala la. Ngithi yabo la amahlamvu uma bengimbathise ububi ube umuhle uzugcina usukhala ngezinto zakho zonke waphiwa zona ezayiphelele zangafika kwena, hayi shuthi lezi ayibhekile akubuyele kulabo bantu labo kuze ungaphinde kushintshe umuntu. Ingakho indlu mawuyishayela ngezipikili ime nje iminyaka uyafasa kahle ngengxoxo ephelele. Uthi wena lamakhasa ngaphandle abangimbathisa ububi empilweni yami ngibe ngiyimuhle ngezinto zonke engayiphiwe eziyisibusiso engavumanga ukufika kumina ngaze ngagcina sengikhala ngikhaliswa usisi. Ngiyakubopha lokho namhlanje ngalamagama engiwabhale lapha ngokuphathisa kumdali wezomhlaba ngasikhathi usuthandaza. Thathe le plastic ukugoqa uthi akekho futhi oyoshintsha lento. Ingakho ufake plastic emnyama thathe ukulahle lapha emvelweni ungakufaka ekhaya ngoba yenzeka ukuthi osemakhaya khona umunye uzofika nezinto zakhe ezithi ingakho uzothatha uyokulahla ngaphandle ubuye uze ngasekhaya kuzobe sekuletha impendulo. Angazi noma kuyazwakala yini bafowethu. Yenza kanjalo umuntu ababa uNkulunkulu uzobe sekutshengisa abantu abayizitha kuwena nga1 mase uyakwazi ukukhuleka phezulu kwento oyazi futhi yekeni lento ukuthi uNkulunkulu mayekutshengisa iphupho uthi wena hayi angiboni kusuke kuyikona impela nje
ungabi salokhu ushona lena le kusuke kuyikona hlala phezu kwakho. Ngiyabonga.